Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Yang diajar motor A. Diajar. Heeh. Tahu Rabu. Bae we dang squad. Kuat. Ayat tuh. Yo. Tahunan. Tahunan. Tahun. Ayo namanya sorangan dicekan kieu. Oke. Turunnya atuh balik. Yuk. Bawa kayak. Oh, kapak lagi. Kapak lagi. Out. Baik, gas lagi. Oke. Ayo kumaha? Ayo, kenaon? Anjing itu labu anjing itu ada aing lah. Euing euy. Bisa teh. Ayo. Asila. Ih, boy dan tancok aing kaden mantuan motor nang Part 2. Iya euy. Minjem motor A bade ka warung Naon? beli udud. Jorang teh. 5 ku aing mah. Heeh atuh. Kopi lagi. Siap. Oke. Stop. Cing emang euy ku aing begal anjing. Turun sia. Ayo naon. Mana? Oke. Turun. Turun sia, turun. Tinggal itu motor dibegal. Salah. Preman. Ah, Salah. bawahnya. Tuh. Ngomong aja. Lawan dia. Lari ya. Sudah. Maksudnya. Pegang motor. Turun. Oke. Cicing. Ayo. Abom. Ayo aja. Ayo gaplok. Baba. Awas adik. Wala. Bye. Part 2. Apply. Cacut play. Boy. Anjing, situ ngomong naon goblok. Debat ka bersetan. Anjing ngomong naon cenah euy. Nuhun. Bisa aing bahasa Sunda. Anjing buah edan ipu ka aing goblok. Part 4. Ayo jelema. Sama itu. Pura-pura. Anjing naon itu karunya kitu. Oh no. Anjing udah kitu. Aku naon Besin. Ayo goceng bae. Bae. Gerang repot Atuh mumpuk bae we. Gerang repot ya. Nya. Ujang di ditu tuh. Di ditu bensin mah. Oke. Ya. Kade hari wangi di ditu mah. Terus epo kait tumpakan. Anjing
Anjing wah edan eta jelema nas ku aing dibere. Dikarunya anjing. Fart 5. Mana manuknya deui? Manuk. Asyik kunaon aing lewas. Goblok potong cangkeng aing mau balik. Pipi, nying. Garuan anjing nih tukang urut. Pipi. Anjing aing ngimpi kenal manuk goblok anjing dina awi. Atuh balik. Baca bismillah. Isi ya. Atuh udah kasarean. Anjing memang ngahudangkeun mah.